Chin Ramkulh Chief Minister pu salai lian loi le Chin Ramkulh Lodo Speaker pu zo boi tal in Minister Velte chu Ralkap ni an inchiao kirnak nawl an pek cangnak tia thawng kan thai pu salai lian loi chu mandale khwa umnak in a akir pu su that zong nepi ro umnak in a akir ve chun adang minister na zong anmahle chung khar cheu sina an kya chang tia kan thai Chin Ramkulh Chief Minister le Lodo Speaker tal in Minister dang na chu Ralkap ni uknak alak ni February ni khat a tlai an si Minister na umnak ina air an se Ralkap ni uknak alak nu ni som thum arau nu March ni thuma hibantuk in tlai atong mi minister na chu an inchiao kirnak nawl pek an si tia kan thai Hakakhwa March nili anikul le ni ruknak Ralkap uknak du nak lang tar nak chu Ralkap le pelek ni mi bu theknak umlote in lamzo nak dong tar se hinia minau tampi an chuak nulapa cheu khat zong anitel chun CDM alut mi chawza jon ton tu tampi zong anitel ve hakakhwa anikul le ni ruknak Ralkap uknak du nak lamzo a atel mi na cha ati in skura skin care ni lam azo mi na chu skin care dur zanga an pek na tia kan thai skin care dur zanga chu haka skura agent ni tonvo anlak antol rel palak le Ralkap ni lamazo mi na chu voi thum tiang sham in mibu an thekna me that moto ti in an ka na mitlitlak nak bomin an che na kharit kon in an ka na cha a lamazo mi na zong ni urun ven nak thilri ani chia ve haka khwa lamazo mi na chu march ni khat a palak le Ralkap ni sham in mibu an thekna chun hu lamzo naka chun Ralkap le palek andra ti lo hi konga cheu khat ni chun mibu thek ding ning chang ani chai asalai mibu attack tu ding palek le Ralkap tha jang chap antim zong asikhau mi se chu cha a dai thlan ok kan tha lo tia chim mi zong an haka khwa anikul le ni ruknak lamzo nak chu Carson Hall in thok asi haka khothar rai mung cher tola lamzo di tar si tia thawng kan thai itu dia saya ada Ralkap haka DVC ni dia yosi relo ni yosi re saya ni wo ati yang Chin Ramkulh matupi khwa March nili Ralkap uknak du nak lang tar nak a khwami le minaw na ni nu thidan pang in du nak an lang tar tia kan thai matupi khwami na ni February ni khat a me maram uknak ala tu Ralkap lutlai Senior General Min online man thak chu nu thidan chunga an ben du nak an lang tar nu thidan chung a ben mi Senior General Min online man thak chu lam chunga an pha chuti chun mizapi ni du nak an lang tar tia thawng kan thai Chindam chung khodang dang zong a Senior General Min online man thak pol chu lam chunga ben in akal mi pau ni lam chi dingin du nak an lang tar tia thawng kan thai
Chin Ramkulh Ralkap uknak council chungtal sinak ren pekmi achau hlang tu u chonging chu CNLD party ni party chungtal sinak kan phua tia march ni thuma chathan anchua u chonging hi u tingsing president tuan leo a Chin Ramkulh thingram leile leitang chuak thilkil ven nak le minister rak tuan balmi se kumthong heli kumkul memaram thim nak a Chin Ramkulh palawa peng pitu thlotto thudan a chu ve mi se February ni khat Ralkap ni uknak alak nuin memaram Ralkap uknak council ser se Ramkulh le ramchen kip a uknak council chungtal rian pek chiao an se e a almi tampi an bantuk in a chau hlang mi tampi zong an ve nihin Chin Ramkulh Ralkap uknak council chairman chu Chin mi pu salai ngun san ong se e chungtal a Chin mi thiam thiam u chonging si tia kan the March ni thum mimaram chung hun kip du lo nak lang tar naka atel mi na chu Ralkap le pelek ni shamnam thazang mang in mibu an thekna cha a minung kulruk nak klom lo athi mian tia zum ase March ni thum mibu theknak a afak big asalai tia ro mi chu angkundam then cha okala pa ase e minung hleithum nun nak aliam chun sakanam then mungyo zong a minung pajat an nun nak aliam March ni thum mi bu theknak a mandale in athi mi minung pani mundam ko molamian khwa a siang hleirun siangak cha pakhat mandale min chian a minung pakhat le makwai ram then saling khwa a minung pakhat an se athi mi na he an lu le an powa pelek le Ralkap ni me thel ka mi long te an si tia RFA ni atial Committee representing Pithangsu Hlodo CRPH ni Chankarlak Pithangsu Minister cha a Rena Pekmi Dr. Zoe Su ni Rena Sui Sammi Long kan chau hlantia CDM alut mi chauza ren tuantu minung thongkhatluk ni min an thut I chathan anchua mi chunga ramchung minung lutchuak zo felnak lei zungrian tuantu na chu CRPH ni Chankarlak chung Pithangsu Minister athimi Dr. Zoe Su rian asui sammi pau kan chau hlan e kan si kho chungin rian tamtlin kan izom lai tia an langtar CRPH ni Chankarlak chung Pithangsu Minister athimi na chu March ni hi a arak than tia DVB ni atial Nepiro electric zung tel in ramchung electric zung rian tuan tu minung thonglei luk ni Ralkap kutang a rian tuan kan du lo rammi ni thim mi chawza akai tik a rian kan lut than te lai ti in CDM a an lut CDM alut mi na chu Ralkap uknak du lo nak alang termi rammi sina an itelve hi bantuk in CDM a atelmi rian tuan tu tampi zong an rian phua an se asina in committee representing Pithangsu Hlodo CRPH ni rammi ni thim mi chawza akai than tik a rian phua atong mi na chu nanma le rian sining te in nan lut di than lai I rammi cha rian tuan tu tha sinak zong kanin pek na lai tia aliam chia February ni kul ni thum a chathan arak chua ve March ni li tianga ramchung electric zung rian tuan tu chung in CDM atalmi minung thongli tlok an si chang tia RFA ni atial